Shalom, Bapak nang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Paima ijalohita rigapan siganu pari bata bani panurang sugot nerion. Pasada hita hurta martonggo mahita. Ham Tuhan na bata bapa namin na marhabang sa naguri atas. Terima kasih ma isombah kon urnay bamu bani panurang sugoton. Gok ibagas malas niur hanami boy puho kumbani podoman nami. Dan nasihol ma ipukah kanami. Orja nami si ganu pari perlu bima paso amar hite hatamu ase ibagas sondang haliharon ni hatamu tongon hanami madalani kuluh nami sa ganjam neron ibagas Kristus Yesus Tuhan nami cola merapa kontonggo namion. Amen. Taganupan bapen ang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus ijape na siyam marian bani panorang sugot nerion. Nabu isisehan nami marhitehon ni channel YouTube on. Rigaban siganu pari bata sa darion Sabtu tanggal 24 Desember tahun 2022 ay matarsurat bani buku Mika bindu 5 ayat sada na magkatahon sonon. Tapi ang goho ale Bethlehem Ephrata agepe eteko itong atongan ni marga Juda humbam doro bakku nagabe panggomgomi bani Israel anjaha harorohan ni humbani nahinan humbani ari nabasaya. Hitaganupan das mahita bani panorang sadarion ay mapardingatan bani borngin partubog ni Tuhan Yesus kudunia on gabe si paluah kita. Marhitehon ni hata ni nebata nagabirigapan bata bani panorang sugoton ipatakas subata tolu pahara na parlobe ay pasal Bethlehem Ephrata. Itaganupan humbani buhay ni huta bani panorang ijia na ipilih ni nebata ay Bethlehem Ephrata. Ase langadong na secara kebetulan atap langadong kumani ya hatahonon na langadong na lang sengaja horja ni nebata terjadi itong-atongan ni parguluhanta. Asipurini PHP ni Tuhan Yesus tubuh i Bethlehem Ephrata na martujuan dohumani ay laho mangangkat atape laho pasangapkon huta Bethlehem Ephrata na etek ay ase gabe sada huta na sangap na ija kumbani haganuk bangsa roh huhuta ay sihol pajupa pakon Tuhan Yesus na tubuh bani borngin in. Napaduahon itaganupan bapay nang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus ay pasal panggomgomi ni bangsa Israel. Itaganupan ipake nebatado huta Bethlehem Ephrata nagabi yanan partubuh ni Tuhan Yesus. Na ija partubuh ni Tuhan Yesus sedo soal ija yanan ni tubuh tumang. Tapi Tuhan Yesus na tubuh i Bethlehem Ephrata iya matongon nagabi panggomgomi bani Israel jana iya mahumani gabi panggomgomi bani haganupan dunia on. Artini ay bapay nang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus ise pehita na bayak na sombuh na matua atap dakdanak maningon doha peni mangidah janah porsaya hubani Tuhan Yesus na tubuin nagabe panggomgomi ibagas parguluhanta. Artini ay maningon doha peni Tuhan Yesus na tubuin gabe raja bata ase jupahan hadameon hita ibagas parguluhanta sigano pari. Janah napatuluhon bapay nang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus harorohan ni panggomgomi ni bani bangsa Israel ay humbani ari nabasaya. Artini ay Tuhan Yesus roh dunia on sedo hapeni marharohan humbani jolma tapi marharohan humbani ari nabasaya. Rotu angko isobut humbani ari nabasaya pay maadong ari-ari ni perguluhanta dong maadong iya ase
nebatado iya panggomgomi na sihol roin na ipestahon hita bani panorang natal bodari on. Halani ay bapainang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Purini petongon tubuh ia ibagas sada dakdanak na etek-etek tapi naibatado iya. Ase halani naibatado iya na tubuh in porini pe marakula colma ay hatatalar atape hataridakan ni toruh ni uhur ni ase boy tongon iya rapakon hita ito nga tonga ni parguluhanta ay maase bapainang nilongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus na boy ibuat kita gabi pesan Natal bata bani partubo ni Tuhan Yesus ibagas tahun 2022 on manghut konrigapan on na perlobe sakali porini PHP ni etek usahata porini PHP ni etek jabatanta porini PHP ni etek rumahta porini PHP ni etek jumata pakon naligan na mangihut kon pangidah ni colma na etek anggo tubuh do Tuhan Yesus ibagas parguluhanta anggo gabi raja do Tuhan Yesus ibagas ianan parhorjaanta gabi sangap janah gabi bakal do ay janah marmulia do horja ay ito nga tongah ni dunia on halani ay maningon perlu kapeni tetap ihadirhon hita tetap jongjong Tuhan Yesus gabe si pambubay ibagas parguluhanta asi barang ape na etek mangihut kon pangidah ni dunia on gabe sangap doay anggo Tuhan Yesus tubuh janah gabe raja ibagas sa ganupan pargulmiton ni kuluta alani ay marhitihon ni panorang natal on dummaroh tongon Tuhan Yesus si paluah kita maningon do tetap marunduk ni hurhita maningon do ipapasing hita guluta janah maningon ibagas malas ni rumah humanihita padohkon sagala naboy mambahan atape patubukon gilani atape ringis ni hubata tapi bahen hita matongon parguluhan taon gabi yanan hatubuhan ni iya matongon nagabi pangguruanta iya matongon nagabi si panuturi bata jana iya manotongon nagabi si pambubay ibagas guluta nagabi si pangacari bata ase tarbahen hita tongon ibagas malas niur tongtong makorcahon hata ni naibata tandani nadup tubuh iya ibagas parguluhanta amen martonggo mahita. Terima kasih isombakon urnay bamu Tuhan hatamu nadop manorangi apa pikiran nami ajari hamahan nami tongtong asi makargahon haganupan horjani tangan nami makargahon pasu-pasumu makargahon nadop tinatakonmu huban nami halani nadop ipaundos kam huban nami anggo ham tongon namar pasu-pasu bapa gabe bagal janah marmulia doin tongon songon ham nadom mamanotapkon Bethlehem Ephrata gabe yanan harohan ni Tuhan Yesus si paluah benami alani ay tubuh maham tongon Tuhan ibagas parguluhan nami nagabe raja benami nagabe si pembobay Rossi nagabe si panuturi benami ase ibagas hadamion na humbamu tongtong hanami mandalani guluk nami si ganupari amen oras bata ganupan selamat Natal jana selamat manjalohon si paluain gabe si pambubay ibagas guluta ase jupah kita tongon na sinurahon ni uhurta songon na tinutapkon ni nebata bani haganupan halak na porsaya. Shalom.